warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel gua M Rivaldi. Jangan lupa di subscribe. Dan kita telah sampai di restoran guys. Makanannya sudah datang. Gede, bul. Dede awas jatuh, Dek. Makanan ringannya ada apaan? Cemilannya paling kayak ada bakwan jagung, singkong, sama kentang goreng. Kentang tuh, kentang goreng nih. Bisa kentang goreng ya, Mbak ya? Bisa. Singkong. Ayam. Lupa deh. Jadi tadi nasinya mau berapa porsi? 5. Nah gitu Bang, bareng-bareng Pak. Iya. Iya, Kak. Gede tuh ikannya tuh gede tuh. Warin dikit napasnya. Keluarin dikit mah suaranya.